Bitka na Zelengori je posljednja bitka jugoslovenske vojske u otadžbini i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Vođena je 12. i 13. maja 1945. godine, ali njen zaplet kreće nekoliko dana, pa čak i nekoliko meseci ranije. Prati pokušaj četničkih formacija koje se nalaze pod direktnom komandom Dragoljuba Mihajlovića da se iz Bosne preko Zelengori i Drine prebace u Srbiju. Snage Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije su taj plan sprečile i postavile četničke snage u takozvanu tampon zonu, što je onemogućilo bilo kakvo dejstvo četničkih formacija. Celokupna jugoslovenska kraljevska vojska se početkom maja grupiše u Vučjaku, odakle i kreću zvanična dejstva. Zbog navodne svađe u komandi jugoslovenske vojske u otadžbini dolazi do podele između četnika koje je predvodio Pavle Đurišić, koji su započeli svoj put do Slovenije. Sa druge strane, Dragoljub Mihajlović sa glavninom četničkih snaga kreće prema reci Bosni, ka ispunjavanju svog plana, odnosno prelaska na teritoriju Srbije. Oko 15. aprila četničke jedinice dolaze u rejon Bosanski Brod Derventa, gde vode krvoločne borbe sa ujedinjenim ustaškim i domobranskim odredima pod unificiranim imenom HOS. Posle tih borbi, negde oko 19. aprila, četničke snage dolaze u Fojnicu. Put od Fojnice do Zelengore će biti put na kome će četničke snage izgubiti jedan deo trupa, jer će biti izloženi od 27. aprila napadima komunista, dok će jači napadi krenuti 3. maja 1945. godine. U većem sukobu u blizini Zelengore zarobljen je komandant Požeškog korpusa Miloš Marković. Najveća borbena dejstva su počela 10. i trajala do 13. maja, pri čemu je jugoslovenska armija delovala na sve delove četničkih formacija i time sprečila odlazak četničkih formacija na teritoriju Srbije. Glavnina četničkih snaga se 12. maja probijaju na Zelengoru. Uvidevši to, jugoslovenska 38. divizija izdaje naredbu da 21., 18. i 17. brigada zauzmu borbene položaje u liniji Vrbica, Ljubina, Miljevina. Ubrzo u komandu Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije dolazi podatak da je veći deo četničkih snaga stacioniran na Kozi. Granatiranje položaja jugoslovenske vojske u otadžbini kreće 12. maja oko 5 sati, čime se razbija kolona četnika. Nikola Kalabić sa grupom vojnika oko njega uspeva da se probije izvan obruča kojeg su pokrivale brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. 18. brigada dobija naređenje da uništi jedinice Kalabića koje su uspjele da izađu iz obruča, u čemu su i donekle uspeli. Te se taj dan završava time što 3. Sandžačka brigada dolazi u pomoć jedinicama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. 13. maja su zabeležene najveće bitke, kombinovane bitke, pešadi i artiljerije. U tehnološkom smislu, jugoslovenska armija je bila daleko nadmoćnija, što će rezultirati negativno po četničke jedinice. Oko ponoći 13. i 14. maja su sve borbe utihnule. Jedan mali deo četnika je uspeo da se probije te uputi prema Bosni. Kalabić sa svojim trupama prelazi Drinu, a Draža odlazi u Višegrad i od tada se ne primećuju njegova značajnija dejstva sve do hapšenja 1946. godine. Takođe je zanimljiva i činjenica o povezanosti četničkih snaga sa nemačkim okupacionim snagama. To potvrđuju izjave generala i ostalih čelnih ljudi u četničkom vrhu. Pismo Pavla Đurišića Draži Mihajloviću. Citat: Nemci napuštaju za 2 dana Priboj i sve do Drinu. Usle toga nemoguće mi se održati u Sandžaku i Čajniću. Kraj citata. Zaharije Ostojić Draži Mihajloviću. Citat: Nemci će napustiti Drinu kroz nekoliko dana. Crveni vrše pritisak sa juga, istoka i severa. Hrane i krova za ovako velike snage nema, te je opstanak ovde nemoguć. Zbog ovoga sam rešio u sporazumu sa Pavlom Iračićem u prisustvu Baletića da krenemo na sever, jer je to jedino rešenje da držimo ono što imamo. Kraj citata. Draža Mihajlović Pavlu Đurišiću. Citat: Ja sa srbijanskim i bosanskim snagama ostajem ovde dokle god okupator drži Sarajevu, Bijeljinu, Brčko i sve ostale veće gradove u Bosni, iskorišćujući vreme za organizaciju jake gerile u Bosni i Srbiji. Kraj citata. Većinu ovih podataka dobijamo na osnovu arhiva Ace Aksentijevića, kod kojeg su se nalazili svi Dražini dokumenti od velike važnosti. Aksentijević je ubijen u toku bitke. U bitci na Zelengori je pobedila jugoslovenska armija i od tog momenta zvanični četnički pokret je prestao da postoji.
Neki su nastavili svoje dejstvo u manjim grupama, ali su i oni ubrzo ili uhvaćeni ili ubijeni. U bici na Zelengori poginuli su neki od čelnih ljudi četničkog pokreta. Neki od njih su Milana Ćimović, inače ministar u nekadašnjoj vladi Kraljevine Jugoslavije, general Miroslav Trifunović, pukovnik Dušan Smiljanić i potpukovnik Dragutin Keserović, koji je zarobljen na Krimu.